Tanirere ria kumurika magatheti mianga tene kwa ndiri na Daily Nation na naria tukethira tukimurika nteto ira cia riboti kana riboti ira cia orito na kana nteto ira cia orito ngathetine ira iringite biongo bia nyomba cia nteto bito akabu mutharimi ni bwegano ntobogeta na mbere nyago tutingatira kire mitandao kina de Facebook Meru TV Kenya, YouTube Meru TV Kenya #aturingeme etombiririe na uthio bwanga theti ya Daily Nation naria ikira kimuriki ni arimo kwithira bagiukia mboto kana bakiregana na mutaratara jwa TSC ruriro angirwa wandiki bwa arimo gutonyia arimo kia lazima gutina iraba kuga ni public participation kana bobungwa kwaranirwo nabo borwa kithira ni bakwenda kuma kire mutaratara jwa kandi ya ugima jura barari rungura ju na gutonywa kire kandi ya SHA bakiuga nande inya kethira thirikari ta nambere kuringira ndebe kandi ya SHA kire bo bataurua maoni yao kithira babu bukwenda ukilwa kire kuma naria burari buya kire kandi ya SHA kana ari na kepsha rurire kire association ya rungamiri ba shukuru isha primary bakiuga ati bo ni bakoregana na tagare riu ya TSC kwithira igikia arimo kajoma kalazima gutina public participation kiri kandi ya SHA iraba irigiri kwithira nani bakiambiriria kuma tariki mweri jwa December itwite mwaka jwa 2025 bakiuga aitwe tutaua kanare nika turairerwe tukilwa kire kandi ya SHA nteto ici alipokere nyuma ya atongere babia mabia arimo kirio kia Kupet Nat na Kusnet baraitere mbere ya mabisa ba TSC kwaraniria yeigi witi na mbere ninge koringa mirashi mitaratara ya kwagiriria kithomo ndigurune na ninge baringwa na riboti ati babwe no kumenya nande iburaithire bugikirirwa kire mutaratara jwa kandi ya SHA na bawa aitwe tutairwa tutamenya iyo atuyui karagazi gatwere kai mureka mandege ujukania bwa makurutu kirero angi rwa okaria bwa dene muno NPSC kana National Police Service ni nkujenire shedire tegita nambere na nande koti nerongekite mutaratara juringi okaire jukirungi kwa kana woya ni bubwa makurutu ngirie 10 kana police officers ngirie 10 barabati kwithira bakejukwa nontu bwa kira bakuwa inspector generali wa Borisi Douglas Kanja na gutonyera oritunguge bwa NPSC National Police Service Commission nandi no wetera mankai gambariu rethire rikithirano na reo makotine nontorikitwe Douglas Kanja uri inspector general wa Borisi akiolotero kera ate na kunyogoria na kulintia utungugi bwa NPSC kana commission ya service ya polisi kana National Police Service Commission kratas gatadata niko gakwithira gaki tegira yegige ko kia mwini wa ndombo cia injili Betty Bayo urarari na kansa ya ndamu kana na kimonimoni rietwa tekniko ya mandaktari leukemia na karatasi ya tatu akimureka ikuo kia askofu wa Katoliki bwana Philip Sulumet His Grace the late askofu Philip Sulumeti uraithirite agitungatira kanisa kwa miaka 50 ari askofu wa kanisa ya Katoliki Teresia Western of Kenya gitana mbere gutungatira mwiri jwa Kristo egartas gatuna niko ga gutariria gichanga chana ndekire rwangi rwa kithomo mpangaratano nene nayo ninkujoni oshigie kandi ya SHA arimo bakiwa aitu tutaurirwe bakirwa batu tukuwa bakiwa ari utibukuwa ni batu twabati kurwa tukaua bora tukwenda nonto nande barerutwa kire manto mutaratara jura barare rungurwa ju
na nande kwethira bagi kwa kire mantu ya ogima gukirukira kandi ya SHA bakiuga bo bataurua bo batijie nonto arimu badirete bari under the consortium ya Minet Kenya Limited niyo idirite igitungatira arimu ya mantu ya ogima gukirukira cover kana insurance policy ya medical na nandi bari ugan batwende turirwa tariki 1 December iro tukambiria ko tonyo kiri mutaratajo indiga tugutonyo kencho matika turi 20 kure arimu bakiregana mantu jau tongere ba biama bakiwende batu batu chambure de kiboko arimu nontu badura tongere ba biama na nende atongere ba biama bibi arimu kusnet kupet na nat bakaendera bateko detera maslahi ya mwarimu akaendera akiatamu ya kuendera kwenda magaruku kire baraba tutangere tikire bia mabi bia arimo buni bukore kishangasha indi babati korua inya kendera rwangirwa wandikani ni TSC nibo the employer ibabati kori employee atire amu batu tubandikite to TSC indi na maoni yenu yariko lakini akinyara the employer kubuithia mantu kenjo manonto nwe employer ijuri biri tibati korua nonto bwae ka orandiki atina nio akieke ari na akieke kisheria batu kwethira akiorua nete tukwenda tebangira muntu manto utemwirite yariko ya bangi akwira kithia no yenda kana ati kwenda baile batitanagia batitete atia batirikenie kau karatathi gatone na gatutano ga kumurika gichanga cha kiu mpangaratano rwangine rwa kithomo TSC bakikiridia arimu kiri kuma kiri mitatara ibarari niyo ya medical cover bakibaike kiri SHA arimu bakiuria atia nyatia ibatubwirite itono ini na aturari atubwirite ituremi ni na aturari kana kwe mpangaratano ino why are you doing this karatathi gatutandatu karimurika ya siasa na sio ni siasa cia upinzani naria mbichechori ni ya Wiper leader Stephen Kalonzo Musyoka nara akiaria ameneretie wendia wa KPC kana Kenya Pipeline Company kwe kuthananua mianga tene ya mto kiumbe akiuga 2.1 billion timbecha yotwarie nimbecha inyingi kathumba na utonga wa mukenya botibati kwithira bukithananua kiri antoba kai kana company ya cia muingi kana public kana government assets ira nacio ni cia mukenya itibati kwithira nande kikoringo monanda ithananua njarene cia mtu kiumbe aithira nwe ai boss mantune yau nwa kuuga na ere company ya muingi kibati kwithira kirungamiro bwega eka make profit na kiuga kira kithite gitabarikia ni nkukuo kwithira ile obishini ya muingi ira kuwa state capture kaua niyo tabarikitie ndikorone ya Kenya ati baraba otongeria ni wananchi bayokia kanya kau kuiguna bo aene bayokia kanya kau kuringa biashara na public assets kana public companies ya AKPC Kenya Pipeline Company akiuga kwendia kampuni njareneshe muntu we noma si noma hatari sana ibwa kuuga ni rugono rwandikira atazi gatutandatu atazi ka mugwanja karetegera mantu ya mitandao ya kinande kuri na yureo jwa X Facebook na ingi kadhalika makasi inde bila biongo bikoloterwa kire karatasi ka Daily Nation karatasi ka mugwanja ni akinya kwithira bakiwa njarene cia akora barana bo bakoya ireta ndata na wamba bandata ukirukira sim card swapping ukirukira corrupt registration agent barana bo agent baba ko registanto bako baringa akora nonto ura ko register na menya to samu to aku akaithira nwe
akilik information eu amenya kithea ni mantu ya namba pini na kibande ndi akaithira akikundira kaune kamwe na akora ibaraba kuregister mantu jaja mantu ya thimo bakaithira nabo ibagukundira kaune kamwe na akora bakayana information ya customer nwe customer akaithira akiringwo okora aita atonga thimu akaona nontu thimu ikwang nontu thimu itukuruta ngugibura ibati kuruta kumbe akomeak nwe conversation akorekondi kithira ni to messages na kwa ilia kanjira kubidire to blackmailing akaua we kithia utakwenda mbwithia lukumba fanya hivi kana mantu ya ATM kana mantu ya gutumira thimu kiri marai hapa na pale kukaithira kurina kuongeleka kwa utumiri bo mitandao ya kinande akenya bakiringwa nabo ni okora na karatasi kagita na mbere gutegera kiriro na gukaya kwa Kenya bara nabo baithirite bakiringwa okora gukirukira mitandao ya kisasa obisi ya DCI igitithia na mbere na uchonkoni omanto jano ntoni report inyingi cithirite igikinyithwa kiri achonkoni kana ke CND baba rwangirwa DCI nabo bagitithia na mbere gochokona cases mwanya shigi okora ukirukira mitandao ya kisasa TATM ake tidimo ake ende nya social media kwa mtu akiwa inda akirwe na some very controversial information shedera ikipostwa na tionda postire kana aita akibudakia kana agandoni na tiwo kwa gandoni kana karomba mbesha na lietore yaku kumbe tio uwe kabudire tara itawa sim card swiping akawaya namba yaku ageta niyo kuringa okora ikithiatirwa ni namba yaku register kibande kyaku kumbe nyota ari nau mantu atendekere Mombasa mawamba maokora atendeka Mombasa indi ikithingatwa nanga isim card yaku nanga kibande gyaku gioturesha mitandao ya kinande na wewe mero mutindo kangangi utishika mantu jau kana we lare na utishika kumbe kwe mtu akuringite okora agatumira mantu jaku kana your footprint yaki mitandao kuringa okora DCI na boba kwedra bayikira bitano nembere investigation idira ikodira kana chonkoni bokudira no rokundite rompioma na no dhangigite biume biele kana bidato kana ntuko inkai no ntonchoko nabuni lazima bubuizwe karatasi gato nana niko tukagarukira nande likana munini wa rais ndekonone ya America USA JD Vance na rairigiri kwithira aikinya ndekorone ya Kenya ndiongeke ne rairigiri kwithira kiambiriria Kenya ende ira itawana kimonimoni cancelled nare kanite na mantu yau wite oni tekinyidia kuruwa kwa ndekorone ya Kenya mantu yau ningwa iya ondoria nontu nande nontu bwaya kuga ontu yabo ende gatone ni ontu akuga ontu yabo JD Vance ore monini wa rais ndekorone ya USA gukirukira ribotira ikinyirite nyomba cia nteto atithira gikinya ndekorone ya Kenya kisha na sababu monene busoke Donald Trump ugite are nontu kuyo yataringo murashi kwe mantu nkujanio shidrite igiteta ile katika kandegre ya Kenya na America nara Trump ugite are nontu bwa something see and there kile dirikari ya Kenya kwanza sisi hatutakuruhusu wewe wita umiti President William Samoei Ruto na senior government officials nontu bomantu jara na jono kumenya sometimes nontu wa diplomatic relations ndigoro ya Kenya na Tanzania na Tanzania USA ma iba yuko bati very comfortable munini wa rais aidira ake ya ndigoro ya Kenya mu Kenya ni dite ikiolotero nontu bwa mantu kadomba ya aidrite yagita na mbere likana Senate ya USA ni gwitiria na mbere ochonkoni boigie baraba okundira kaune kamwe na magaindi ba RSF ndekorone ya Sudan barada bo bakunyamaria
na korwa na gutora mwitina atia ikana Senate ya USA ikiwa kore mabisha banene thirikari ya Kenya Kwanza bakukundira kaone kamwe na magaidi ndigorone ya South ya Sudan RSF Rapid Forces na manzeja ijoja constrain diplomatic relations katika Kenya na katika Nairobi na Washington DC. Uni bukore ya ndike diplomasia ngotike iyo kari na orito zaidi katone ileta wa editorial cartoon tone na niyo irithira ikimurika yepi siku ya leo nonto ngotike jajange ni yeye mantu ya ugima lakini kile mantu yeye editorial cartoon page 17 na mpoempwe niku korina mantu yeye editorial cartoon korina bicha ichoria korina au karaya Yoweri Kaguta Museveni korina unye na chori na korina kijana ya Yoweri Museveni orari generali arua daddy loves you to chill daddy loves to chill activists kindly advise Kenyans yayonde yare arirua yeye kwatwa moteka na mateka kwa activists baile kana rede bakiotokea mtu baile ario Bobby Jage na Nicholas barabarare kuma tariki mweri jwa 10 bakigwatwa na barukairwa juzi kuma nare barai kitocha Chambers ndegorone ya Uganda nyuma ya mateta nyuma ya gukinyerwa kuma kire United Nations oromo mandegoro na Kenya some key leaders kuma ndegorone ya Kenya areo unye Uhuru Muigai Kenyatta kiringira dimo some of the key officials ndegorone ya Uganda baira lokidieni antobeto bokanyamaria antobeto abuni bukore na likana kiringa thitie goro niku kwa muriki jathatu jejara jathirite ya impakarata kiri utongeria East Africa Kenya Uganda na Tanzania goteka konda mwitina atia abductions na kunyamarua kwa barabate na atia barabo kiraba kinyeria ni mawaruku ndegorone bareo athetiri bakiotokea umto inya nkona mbicha ya Kiza Bizije ora aike fridge ira Yoweri Kaguta Museveni kuwa nilikuwa nimeweka kwa fridge kuona mbona nao wamefika Dawa Nation kunjera nasioni rumorerwa majenzi nilikana majenzi bawita baiketha kiatongeria akiri countries ya Africa ti Madagascar ke ti Tanzania ke ti Cameroon ke ti Cote d'Ivoire ke ende Kenya na Nigeria likana nya Nigeria ko idirite kurena mboto yegi Kristo kurawa